Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Niekto zakričte haleluja. If you are happy to be here, Ak si šťastný, že tu môžeš byť, let your hallelujah be thunderous. tak nech tvoje haleluja je Praise ako the hrom. name of our God. Chválime meno nášho Boha. Amen. Amen. Praise the Lord. Ďaká Pánovi. We want to thank God even for today. Takže som rád, že tu môžem byť dnes. Yes, we thank God for today. Ďakujeme Bohu za dnes. Number one, we thank God we're alive. Takže, Alive. že je živý. And we thank Him for what He's doing A ďakujeme za to všetko, čo robí in our time. v našom čase. Now, I've been given 15 minutes A ja zoberiem 15 minút, just to share, len aby som sa pozdielal. and I'd like to, first of all, greet our hosts. Rád by som najprv oslovil pastorov. Yes, pastors of the Christian Pastorov Grace Fellowship Movement, kresťanského spoločenstva Milosť, our senior pastor, nášho seniora pastora, Jaroslav, yes, Kříž, and his wife. a jeho manželku Anku Křížovú, Amen. And also our host pastor, a tiež aj hostujúceho pastora, pastor of the Bratislava Grace Fellowship, pastora z Bratislavského spoločenstva, Adrian Sestak, Adriána Šestáka, and his wife Susanna. a jeho manželku Zuzanu. And I want to greet and celebrate all leaders of Grace Fellowship Movement. A I greet ja vítam and celebrate a oslavujem the leaders týchto vedúcich, of all the Grace Fellowship Movement všetkých týchto pastorov týchto spoločenstiev, within and outside Bratislava. či už v Bratislave alebo mimo May the Bratislavy. Lord increase your grace A dávame vám and your vďaku anointing a ctíme si vaše pomazanie in Jesus' mighty name. v Ježišovom mocnom mene. And I also want to acknowledge A tiež by som chcel jednu vec povedať, our leaders from the Redeemed Christian Church of God, že kresťania z Redeemed RCCG, yes, our continental overseer náš dozorca v rámci kontinentu for the whole of Europe, pre celú Európu, Pastor Leke Sanusi, pastor Leke Sanusi, our deputy continental overseer, ďalší dozorca v rámci kontinentu, Pastor Shala Oludoyi, pastor Sola Oludui, and also our past continental overseer Emeritus, a takisto aj náš bývalý dozorca, Pastor Dele Olowu and his pastor wife, Dele Olovu, all our assistant continental overseers, a všetkých našich asistujúcich regional dozorcov, pastors, regionálnych pastorov and all our leaders a všetkých našich lídrov from all over Europe. z celej Európy. Now, particularly all the way from Lagos, Nigeria, A hlavne celú tú cestu z Lagosu, z Nigérie, one of our leaders jeden z našich vedúcich, who supports the Slovakian mission, ktorý podporuje slovenskú misiu, Pastor Mrs. Shola Balogun. pastorka Sola Balogun. Okay. You are doing better than I. Že robíš to, hovoríš lepšie Now, ako ja. not forgetting our national pastor A nezabudneme ani na našich národných to pastorov Slovakia, pre Slovensko, Pastor Paul and Beatrice Adesoye. pastor Paul a Beatrice Adesoye. To everyone, A všetkým I say welcome hovorím, vitajte to this great city of Bratislava, v tomto veľkom meste Bratislavy, where God is doing great things. kde Boh robí veľké veci. Amen. Amen. I greet you all and thank you for the support Všetkých vás zdravím a ďakujem vám za of the podporu work of the Lord a za prácu pre Pána in Slovakia. na Slovensku. In Jesus' name, V Ježišovom mene Slovakia shall be saved. Slovensko bude spasené. In Jesus' name, V Ježišovom mene Slovakia belongs to Jesus. Slovensko patrí Ježišovi. Amen. Amen.
I need to read very quickly Ja from by the som Word of God. rád zo slova prečítal veľmi rýchlo. And as you turn your Bibles, Ako si otvoríme svoje Biblie, I want you to please help me rád by som, keby ste mi pomohli. greet somebody next to you Pozdrav niekoho, kto je vedľa and say teba to them, a povedz mu, Pastor Femi says, welcome. Pastor Femi, vítaj. Say, Pastor Femi says, welcome. Pastor Femi hovorí, vítaj. In Jesus' name. V Ježišovom mene. Today, Dnes you will get a miracle. získaš zázrak. And I want you to tell the person who so said that to you, A ja chcem, aby si povedal osobe, ktorá say, sedí I vedľa teba, receive it in Jesus' name. povedz, áno, ja to príjmam v Ježišovom mene. Amen. Amen. Now, Genesis chapter 1, Takže Genesis, kapitola 1, 1 to 3. od 1 až po 3. Genesis chapter 1, Genesis 1, 1 to 3. 1 až 3. In the beginning, Na začiatku God created the heavens and the earth. Boh stvoril nebesia a zem. The earth was without form. The earth Zem bola pustá, was without form bola prázdna, and void, and darkness a tma was on the face of the deep. bola nad prahlbinou. And the Spirit of God A Boží duch was hovering over the waters. sa vznášal nad vodami. Then God said, A potom Boh povedal, let there be light. nech je svetlo. And there was light. A bolo svetlo. Let's pray. Father, we want to Poďme sa say thank you. modliť. Pane, chceme ti poďakovať. We bless and magnify your name. My žehnáme a vyvyšujeme tvoje meno. Father, we know Pane, my vieme, you are not a waster of life. You are not a waster of life. You don't waste life. ty neplitváš životom. Okay. You are not a waster of time. You don't waste time. Ty neplitváš časom. When you gather your people, Keď zhromaždíš svojich ľudí, it is for a purpose. je to kvôli nejakému You want dôvodu. to do something. Chceš niečo urobiť. Almighty God, Mocný Bože, what you have determined to do, to, čo si zamýšľaš, že urobíš, please do it in Jesus' name. prosím, urob to v Ježišovom mene. Let there be light. Nech je svetlo. Almighty God, let there be light. Mocný Bože, nech je svetlo. You spoke a long time ago. Ty si prehovoril pred mnohými rokmi. We ask that Jehovah God will speak again. We ask that Jehovah God My žiadame ťa, aby si to urobil znovu. will speak again Aby si prehovoril znovu. in the name of Jesus. V mene Ježíš. Thank you, Almighty. Ďakujem ti, mocný. Have your way in our midst. Maj svoju cestu v našom strede Many of us need miracles. a urob mnoho zázrakov. Many of us need personal revival. Nech je tu osobné prebudenie. Many of us need healing. Mnohí z nás potrebujú uzdravenie. Do all today in Jesus' name. Urob to všetko dnes v Ježišovom mene. And much more A o mnoho viac in the name of Jesus. v Ježišovom mene. Thank you, Almighty. Ďakujeme ti, mocný. In Jesus' V Ježišovom mighty name we pray. mocnom mene sa modlíme. Let somebody shout hallelujah. A nech niekto zakričí halelúja. Amen. Amen. Now, in the scripture that we read, Takže in the scripture v písme, that we read, ktoré sme čítali in verse 1, vo verši 1, it says, je napísané. in the beginning, Na začiatku God. Boh. It does not say, Není tam napísané, in the beginning, že na počiatku problems. problémy. It does not say, To tam nehovorí, in the beginning, že na začiatku sickness. choroba. It does not say, Nehovorí sa, in the beginning, že na začiatku anxiety, nejaká úzkosť, poverty, chudoba, sorrow, smútok, divorce, rozvod, pain. bolesť. No, it doesn't say that. Nie, nehovorí to. It says, On hovorí, in the beginning, že na počiatku God. Boh. Do you know what that means? Viete, čo to znamená? What that means To, čo znamená, is that je to, it doesn't matter what you are facing. že nezáleží na tom, čo sa deje. It doesn't matter what is in front of you today. Nezáleží na tom, čo je pred tebou dnes. It doesn't matter what is giving you sleepless nights. Nezáleží na tom, čo ti dáva tú bezsennú noc. That thing, Tá vec, whatever it is, čokoľvek to has a je, beginning. má začiatok. But Ale it is not before God. nie je to pred Bohom.
God was there at the beginning. Boh bol na počiatku. And because our God, A pretože náš Boh, I'm talking about your God, hovorím o tvojom Bohu, the God you serve, ten Boh, ktorému the slúžiš, God who you worship, ten, ktorého uctieváš, He is there at the beginning. on je tam už od počiatku. All problems Všetky problémy have a beginning, majú začiatok, but ale God knows the beginning, Boh pozná počiatok. and He can bring an end into it. A on vidí aj koniec od Can somebody začiatku. say amen? Povedzte niekto amen. Can somebody say amen? Môže niekto povedať amen? Brethren, I want you to know, Chcem ešte, aby ste vedeli. whatever has a beginning, Čokoľvek, čo má Has an začiatok, ending. má aj koniec. whatever has a beginning Čokoľvek má začiatok, must have an ending. musí aj The skončiť. only thing I know Jedinú vec viem, that does not have an ending, ktorá nemá koniec, and while we are on that subject, that does not have a beginning, a to je tá istá vec, ktorá nemá is the Almighty počiatok. God, A to je the všemohúci ancient Boh. of days, Je to ten dávny dní, the beginning and the ending. počiatok aj koniec. And I say to you today A ja vám hovorím dnes, that God, že ten Boh, He will show up for you. on sa ukáže I aj said He will tebe. show up for you. On sa ukáže Please aj help pre me teba. prophesy Dovol mi prorokovať. to the person beside you Aj hovor o and sebe vedľa say teba. it with confidence. A hovorím to s istotou. Say it with alacrity. Povedz to. Say it with assurance Povedz to s istotou, that the Lord will show up for you. že Boh sa ti ukáže This today, dnes, in this very place, tu na tomto mieste, in the name of Jesus v Christ. mene Ježiša Krista. Hallelujah. Halelúja. Therefore, Preto, because God is the beginning of everything, pretože Boh je počiatkom všetkého, it is God who will bring an ending to everything. je to Boh, ktorý prinesie aj koniec všetkému. Every problem that is darkness, Každému problému a temnote, every darkness that is pain, každej temnote, has an end date. on to ukončí. Jehovah God alone Jahve, Boh, does not have an end date. nemá tento konečný dátum. Moses told us Mojžiš nám povedal, in Psalm 90 verse 2, že v Žalme 90, verse 2. verš 2, it says, even from everlasting to everlasting, že you are God. odvždy až navždy ty si Boh. I don't know if you have been to everlasting before. God has no beginning Boh nemá žiaden začiatok and He has no ending. a nemá koniec. In the name of Jesus Christ. V Ježišovom mene. Praise the Lord. Ďaká Pánovi. Now, the Bible says in verse 2, A In teraz verse vám 2. poviem, že vo verši 2, the earth was without form že zem bola bez formy and void, a bola prázdna, and pustá. darkness was on the face of the deep. A temnota bola nad prahlbinou. And the Spirit of God A duch Boží was hovering sa vznášal over the face of the earth. ponad túto zem. Then God said, A tam potom povedal, let there be light. nech je svetlo. And there was light. A bolo svetlo. May I say Môžem povedať, that this light že toto that svetlo, we are talking about o ktorom hovoríme, is not fluorescent light. to není toto fluorescentné It's svetlo. not sunlight. To nie sú It's not není moonlight. slnko, ani slnka, ani It is a mesiaca. different kind of light. To je iný typ svetla, Because pretože this same Bible, Genesis chapter 1, pretože Genesis 1, verse 14, verš 14 tells us, nám hovorí, then God said, let there be že lights Boh povedal, že nech sú svetlá in the sky na nebi, to separate the day from the night. ktoré oddelia deň a noc. Which means Čo znamená, the light that He says, let there be light, že to svetlo, o ktorom hovorí, nech je is a svetlo, different kind of light. je iný druh svetla. It is not the light like this. Není toto svetlo ako toto. So the question we need to ask ourselves, Takže musíme sa pýtať inú say, otázku. what kind of light is this? Aké je to svetlo? And I want to ask you a question. A chcem sa ťa opýtať otázku. When you have had a long day of walking, Keď si mal dlhý čas, napríklad si kráčal, you come back at night vrátiš sa v noci and you're about to enter your house a máš ísť domov and the whole place is dark. The whole place is dark. a tá beznádej je späť.
what is the first thing you do? akú vec urobíš prvú? You must switch on the light. Musíš, že tam tá tma, tak musíš zasvietiť. Why? Prečo? Because if you do not switch off the light, Pretože ak nezapneš you svetlo, cannot see where you are going. nemôžeš vidieť, kam ideš. So when the Bible says, A takže keď Biblia hovorí, let there be light, nech je svetlo, and let's go back to our example, a vrátime sa späť k nášmu where you príkladu, switch on the light, keď zapneš to svetlo, can I ask, tak sa spýta. Môžem sa spýtať, what happens to darkness? čo sa udeje temnote? Immediately, Okamžite, without any argument, bez akejkoľvek hádky, darkness must move back. tá temnota ide preč. And when you switch off the light, A keď vypneš when svetlo, there is no more light, keď tam už není svetlo, darkness comes in. temnota príde. But the light we are talking about, Ale to svetlo, o ktorom hovorím, which I say is a different kind of light, je trochu iné svetlo, is very different. je odlišné. It is actually a person. It is actually- A person. Je to v skutočnosti sloboda. The light To svetlo je osoba. Yes, the light we are talking about To svetlo is a person. je osobou. Because the scripture says Pretože to písmo hovorí in John chapter 8, v Jánovi 8, verse 12, vo verši 12. Jesus said, Ježiš povedal, I am the light ja som to svetlo of the world. celého sveta. Now, what does this light do? A čo robí toto svetlo? For us to properly understand what this light does. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme porozumeli, čo robí toto svetlo. This is very important. Toto je veľmi dôležité, Because we have all said, pretože my všetci sme I will povedali, receive a miracle. že ja príjmem zázrak. I will not live as I have come. Ja neodídem odtiaľto, ako som prišiel. Then you need to understand what we mean when we say, let there be light. Potrebujeme chápať, keď sa tam píše, že buď svetlo. Because in the book of John, Pretože v knihe Jána, chapter 1, prvej kapitole, verses 4 and 5, verše 4 a 5, the Bible says, Biblia hovorí, in Jesus, v Ježišovi he said, was life. bol život And the life a ten život was the light bol tým svetlom of men. ľudí. And the light shines in the darkness. A to svetlo svieti v tme, But the darkness cannot overcome it. ale tá temnota ho nevie premôcť. What does that mean? Čo to znamená? That means, To znamená, you see, whenever darkness comes into a man's life, že kedykoľvek príde do života človeka temnota, and it's just because of time, a hlavne kvôli času, I would have loved to show you by som vám chcel ukázať, that darkness that we are talking about že tá temnota, o ktorej hovoríš, is not ordinary darkness. není obyčajná temnota, Because pretože if you begin to look down, keď sa začneš dívať dole, you will see budeš vidieť, that where God says, kde Boh hovorí, and that darkness, že tá he gave it a name. temnota má svoje meno. He called it night. Nazval ju noc. But if you check that night, Ale keď si pozrieme tú noc, it has capital letters. tak má veľké písmená. I think that's in Genesis chapter 1 verse 5. Myslím si, že to je Genesis 1.5, I think so. Where he says that the darkness kde je napísané, že tá temnota is called night. je nazvaná nocou. Oh, and I'm talking about the King James. A ja hovorím z King James prekladu. King James version. King James verzia. Meaning what? Meaning what? What does that mean? Čo to znamená? It simply means A to znamená, that wherever there is light, že kdekoľvek je svetlo, I'm talking about correct light, a ja hovorím o svetle, the light that God speaks. že keď Boh hovorí to svetlo, Yes, the light that God speaks. to svetlo, ktoré Boh hovorí, When he speaks that light, keď vysloví to svetlo, darkness must remove itself. temnota sa musí odstrániť. Sickness must go. Nemoc musí odísť. Poverty must go. Chudoba musí odísť. Lack must go. Nedostatok musí ísť. Sanity must go. Sanita musí... When I'm saying sanity, I mean mental illness must go. Mentálna choroba musí odísť. In Jesus' mighty name. V Ježišovom mocnom mene. And my prayer today A moja modlitba dnes is that the let there be light will speak to you je, today. aby to, že nech je svetlo, aby to hovorilo k tebe. That the Lord who spoke Aby Pán, ktorý hovoril in Genesis chapter 1 verse 1, v
Genesis 1.1 he has to speak again today. on potrebuje znovu hovoriť dnes To you k tebe and to every one of us in this place. a ku každému, kto je na tomto mieste. Because when that light speaks, Pretože keď to svetlo hovorí, immediately tak okamžite darkness must go. temnota musí If you ísť. check your Bible very well, Takže dobre si pozri The Bible Bibliu. says- Biblia hovorí, let there be light. nech je svetlo. And was there any hesitation? A bolo tam nejaké predĺžovanie? Immediately Okamžite there was light. bolo svetlo. I can speak confidently to someone today Môžem hovoriť ku niekomu veľmi that odvážne. you will not leave as you have come. Neodídeš, ako si You prišiel. it may be only your own hallelujah. It may be only your own amen Bude to možno len tvoje vlastné amen, that God will hear in heaven. a ktoré bude Boh počuť v But nebi. I assure you today, Ale ja ťa uisťujem when dnes, that light comes, keď príde to svetlo, when the pronunciation of that light comes, keď príde to vyhlásenie, the proclamation of that light tá comes, proklamácia toho svetla, every form of darkness každá forma temnoty must live in Jesus' name. musí odísť v Ježišovom mene. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Božie meno. Slávime Pánové As meno. I round up, as I close, A ako končím? I want to tell you, Chcem ti povedať, when God said, let there be light, keď Boh povedal, nech je svetlo, which he spoke at the beginning, to, čo hovoril na počiatku, somebody said, niekto povedal, whatever is too big čokoľvek je príliš veľké for your mouth to say pre tvoje ústa, aby si vyslovil, will be too big bude príliš veľké for your eyes to see. aj pre tvoje oči, aby si to uzrel. If you cannot say it, Keď to nevieš povedať, it's very unlikely that you will see it. je veľmi nepravdepodobné, že by si to aj If you uzrel. cannot proclaim it, Keď to nevieš vyhlásiť, if you cannot declare it, ak to nevieš if prehlásiť, you cannot say, ak to nevieš povedať, in the name of že Jesus, v Ježišovom mene I am healed. som uzdravený. If you cannot say, Ak to nevieš povedať, in the name of Jesus, v mene Ježiš, my life changes. môj život sa mení. If you cannot say, Ak nevieš povedať, in the name of Jesus, v Ježišovom mene, I am a child of God, ja som Božie dieťa, it is unlikely je veľmi that it nepravdepodobné, comes to pass. že sa to udeje. But in the name of Jesus, Ale v Ježišovom the mene, Lord himself Pán sám will give you even utterance ti dá aj to vyslovenie, be able to speak. aby si bol And I schopný end on that hovoriť. note. I end on that note. A ja tu končím. I ask that you please rise on your feet, A keď sa postavíme, and for the next 1 minute, 1 minútu I want you to begin to declare by som chcel, že by si začal that it vyhlasovať, is well with you, že si zdravý, it is well with your home. že je tvoja domácnosť zdravá. Declare it. Declare it. Vyhlás to, Say it. povedz to Oh, and it shall come to pass. a nech sa to udeje. Begin to confess it. Začni to Say in the vyznávať. name of Jesus, Povedz to v Ježišovom it is mene. well with me. Som It is zdravý, well with my family. moja It is rodina je well with zdravá. my ministry. moja I declare služba je it zdravá, ja to in vyhlasujem the name of God the a Father, v mene God the Son, Boha Otca, God the Holy Syna, Spirit. aj Svätého Ducha, In the name of Jesus. v mene Ježiš. Everything changes around me. Všetko sa mení I am teraz. healed. Som uzdravený, I am delivered. som I vyslobodený, am set free. som In the zachránený. name of Jesus. V mene Ježiš. Father, we thank you. Oče, my ti And ďakujeme. begin to confess. A ja začni vyhlasovať. I receive my miracle. Príjmam svoj zázrak. Even in this place, Na tomto I mieste. receive my miracle. Ja príjmam I svoj receive my zázrak. healing. Ja príjmam I svoje receive my uzdravenie. deliverance. Príjmam svoje All that I vyslobodenie. desire from the Lord. A príjmam všetky He said, ask, dary od Pána. Povedz, že ye shall receive. povedal, že Seek. pýtaj a And ye dostaneš. shall find. Hľadaj a Knock. nájdeš. And the door Klop shall be a opened. bude ti Thank you, otvorené. Almighty. Ďakujem ti, In všemohúci. Jesus' mighty name we pray. V mocnom mene Pána Ježiša sa Father, we modlíme. give you praise. Pane, dávame ti Lord, we give you glory. slávu. Lord, we give you honor. Dávame ti We úctu. say, oh God, as we have spoken with our mouth, A tak, ako vyhlasujeme svojimi we ústami, shall
receive in Jesus' name. My kričíme, príjmam v Our Ježišovom mene. eyes shall see our testimony. Naše oči uzrú Our naše hands shall svedectvo. handle our testimony. Naše ruky sa In uchopia the nášho name svedectva. of Jesus. V mene Ježiš. Thank you, Almighty. Ďakujem ti, Blessed Všemohúci. be the name of our God. Nech je oslávené meno nášho Boha. Jesus' name we V pray. Ježišovom mene sa modlíme. Let somebody shout, let there be light. Zakrič, nech je svetlo. Hallelujah. Halelúja.